gifite ubugingo bugineza yangiriye sinzaceceka kuvuga ineza y'umwami Yesu yangiriye muhimbaza iriho gifite ubugingo Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Safi. Présent. Bonjour. Bonjour. Meze neza. Kabo. Waramutse neza. Ni fresh. Tumengo rakekeranye. Oya. Ali. Ni sawa nawe. Tavyumva mukwe. Ni sawa shaka uvyumva. Abanenge baravyibonamwe nge tumbe parfaite nawe good. Uvyumvamwe canke uvyibonamwe. Meze neza. Kokacu nakuwariye cyane waraye inzara. Turashira. Nose turakugurira ivyema. Nana. Bonjour, ngira bakajwe kirasomba ngaho gato. Bonjour. Nawe nyene ntirire ngaho. nsanzwe mvuga urucu rw'abagabo. Iko ariko ntari umugabo. Okay, bebe. Oui. Yo, ntiwumva umwana azi kuvera kuri micro. Ni oui, vraiment ukumva nyene kakajwe ke kamizo ko. Tukuramutse nawe. Ego, ndadundega ndaho. Ego. Njya gutundega n'ikirundi cha. Ifire. Zimwe ifire hajya nico bita ubureke. Oya. Mugabo ngira nivyo nyene bivana n'intara. Nuko bimeze rero nitumenye yego no munsi nabanje kuramutsa abo turi kumwe kugira ngo mubanze mumenye nabo turi kumwe ko ameze neza tuca twizera ko namwe ameze neza ni prote turakingiwe ngarutse show ni 98 tushimira Bera Bebe Gloria mwateramanye muri show y'ubushize ibintu byarubugiye byari bimeze neza cyane ibana nabona bahekana ngo ndaguhetse ku mugungu mana yanje no muzi turagarutse duhera kuri no ndirimbo bango hejuru y'abami ndetse n'abatware hariho imana ikomeye niyazogira ibintu vyishira hejuru yawe ngo nivyo ya vraiment imana niyisumba byose nibigeragezo vyo kwinantaza imana irabirengeye niri hejuru ya vyose tugene nino ndirimbo hejuru y'abami ndetse n'abatware twatuzi ko mumeze neza umuherereye twageze
n'amafarashe abandi biringira ibigirwamana ariko twebwe Imana twiringiye iri hejuru ya byose bamwe biringira amagare n'amafarashi abandi biringira ibigirwamana byabo ariko twebwe Imana twiringiye iri hejuru ya byose bamwe biringira amagare n'amafarashi abandi biringira ibigirwamana byabo ariko twebwe Imana twiringiye iri hejuru ya byose hejuru y'abami ndetse n'abatware hejuru y'abakomeye hejuru y'ibizima n'abamarayika hariho Imana ikomeye hejuru y'abami ndetse n'abatware hejuru y'abakomeye hejuru y'ibizima n'abamarayika hariho Imana ikomeye ari hejuru y'abahanuzi uwo mwami amarutimura zose ibyaremwe byose ari hejuru y'abahanuzi uwo mwami amarutimura zose ibyaremwe byose kubandika na kubandua turagiye nta birebire sa pole pole mutivuna pole pole tu pole pole tu pole pole tu yeah. oh yamana ukurira vuga yamana yameshuka iravuga yamana yatuwe iravugira iravuga amenyera kuruma aba hafi uruta umwambaro nambaye amenyera kure amafi kuruta umwambaro nambaye amenyera kure ibyo nibwira bera nawe amba hafi kuruta umwambaro nambaye ambo amenyera kure ibyo nibwira nazi ngo tushira kuri ndwi amba hafi kuruta umwambaro nambaye we wabahagu gusumba ndwi amenyera kure ibyo nibwira
babita bandika bandua umviriza aba baba ariko baragira nyine byo bintu byo kwikazanura byita kwikazanura cyadukubitamo ikintu gikomeye cyane Eric, tu viens de nous exprimer. C'est qu'on a étudié. La fois passée là, viens. Akatumia ngo bado ikintu gikomeye ikintu kimeze neza kiba cyateguye kimeze fresh sana no suko Zamuhimbaza yereho gifite ubugingo vugineza yangiriye ndabaye indirimbo zimeze neza nta kwaso sinzaceceka kuvuga ineza y'umwami wanjye Yesu yangiriye nzamuhimbaza nkiriho gifite ubugingo vugineza yangiriye sinzaceceka kuvuga ineza y'umwami Yesu yangiriye Muhimbaza iriho gifite ubugingo Muhimbaza iriho gifite ubugingo vugineza yangiriye yarabikoze byose sinzaceceka kubivuga ineza y'umwami Yesu yangiriye sinzaceceka kuvuga ineza y'umwami sinzaceceka kuvuga ineza ningaha kandi we ineza ego ineza bella gloria uratwica ndabatubika iyo nekereje yewe Yesu we ibyo nkorera birandenga wowe wankuye ishayo y'umwijima mwami Mana we nakugereranya nande reka nkubyinire gutambire nkuvugirize impundu Yesu we urabikwiriye haleluya reka nkubyinire gutambire nkuvugirize impundu Yesu we urabikwiriye reka nkubyinire gutambire nkuvugirize impundu Yesu we urabikwiriye samuhimbaza nuko rero nuko bimeze nuko babyifashe indirimbo ziba zimeze neza tuba tuzifise tuba twaziteguye nyene twaziteguye reka tubaze n'ibintu twateguye tukabona ko bimeze neza vyahiye tubona ko tubashikirije namwe bitaza kubatera amanga ati kiretse utari tukaca umva kuko ari wowe wumva amahoro muri je yego kuko ari wowe wumva amahoro sinzavahuri kandi muze muri Transmission ku Ministry TV sinzavahuri Yesu kuko ari wowe wumva amahoro muri je kuko ari wowe wumva amahoro nuko rero kagaciye mutubabwira tuteze ntuzumvaho uri Yesu twebwe twokuvaho tukajahe tubashimire ko mwabanye natwe muri show y'uno munsi igice ca 98 tukaba tubikebanuye tuvuga ngo tuzosubire duhure mu yindi show ariko kandi mbere yuko ndabikebanuye bera beshuye uno munsi wibonye gute mu ijambo rimwe ya tweak sana nana aya ntunyitabo cugira kuvuga mba nako ikibazo ni cyane kijya nyene yari meze neza cyane parfait sawa cyane tera urutware
na arinazo nukuri birandenze sakwe yo kapo nukuri Aline byamurenze na je cyari byagucyaze safi. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.